adon gawe ke post sa shalong daily bala post sa ke Facebook ke bala tok kumne da klut ki jaj ben riu te kat no kan long ka bah sne tenat ndre da klut na mar ka parti te tip ke ban lam channel kublai phiki parlok par setanat ban page bat ban krishan na por sabha ban share bat like bat subscribe ke channel tong in sngap parlok syukan tian hadin tiak ega bala jaha ka arpa arterik ubnai naitung hake SDC hake jingi atai halor kamat pendek put haying darbar ke SDC ubat Charles marngaru ong bakas sorkar klesyule kerki klaim da perkat sani bha reu ba bajob haba uyeng ban kren ya ro ta ya kan ke sorkar MDA tu de ka ba ong bangan Christian bait ya ke MOU pendek put namar gadai tanggan ke sorkar kepala kamat da ke MPP keseng ba udang syurung syen kepala pendek kloino badda ke jiklut ukun toru ya uba marngar ba imat 40 ya ke MOU lepun kudru da ke ong kipateng kiban sawan kin sayaro ya kan ke sorkar kepala le sitom ban le sibun ki babha habayeng ban simenta uba roni la sedang da ong da klut namar ke jaj ban riu kat no kalong sutenat ndre da klut namar parti tip ke ban lam seno kumban sukpen ken mau ba Charles marngar pada penyesok ialah de saka MPP men ha ubenai naila jong usnem arjar pesawat bang na penyesok saka parti ke bayan lam ke sorkar namar ngadon kam ya karoi par ha konstituensi lajong kan ba uparoni lengdo udang penyesok sen ketai ke jeng pus saka shalong daily kapen pau ba kapen rem yi baroni lengdo namar hakapor umbat penyesok bat kane ke sorkar MDA tu ke bayan lam menta keren kumte ya uba bajob hake SDC nre menta ya dapat penyesok hi bat kane hi ke parti ke bayan lam pensencari ke sorkar pensencari ke jelam khalia ter saya perkat mapi parlok pisnya kumno halor kete ke jingkren jong iba aroni lengdo kublai bun berpilap page pengikuti video jangan bat ngisih pada gawe per video